Jeste bre ljudi, evo nas u prvoj epizodi Minecrafta. Ja sam nov na kanalu. Postavit ću dva videa nedeljno. O ne, stvorio sam se ne znam. Znači, igrao sam pre Minecraft. Zabavna igrica dosta. Igram sad Minecraft 1.6.4 1.6.4. Znači, ja sam ubijam ovu kokošku. Ubij kokošku. Vole seeds, seme. Neka ne zna. Snimat ću svojim bratom The Shockcraft. Snimat ću malo s njima epizode. On je zapravo Davor, moje pravo ime. Znači, on mi je frazer. Rođeni brat. I on je sad u Hrvatskoj trenutno. Mislim, snimat ćemo mi zajedno. Nego, tamo nema kompjutera, otišao je tamo malo provod s društvom, otišao je dva druga i dvije drugarice, mislim tri drugarice, naravno. I, znači, što ja brzo gladnim. Dobro, znači on će početi jedno kasnije da snima. Yes, kako volim sebe. On će početi malo kasnije da snima. I on će isto ovako snimati Minecraft. Tako to. Ne, htio sam vas pitati. Kad sam već počeo da snimam. Imam još par igrica, znači GTA 4. Sad ću napraviti GTA 5. Imam Counter Strike, običan, 1.6. Imate na mom kanalu kako da instalirate Counter Strike 1.6. Dobro, verujem da svi znate. Možda oni početnici na YouTube možda onako malo slabije znaju. Ali nema veze. Villager. Sad ću malo pokrasti. Chest. Oh yeah, motherfucker. Tako. Chest. Znači, u ovom selu se već stvari chestovi. Ne u svakom, naravno. Mora da pojedem jednu jabuku. Njam. Treba mi još samo onaj konopac, ako znate za konje. Ako ste igrali Minecraft 1.6.2. Onda kad, mislim, neki jesu, neki nisu. I onda oni tamo kad zavežu konja. Pa jedan Diamond Horse Armor. Yeah. Dobro. Više manje. Ovdje nema ničega. Dobro, sad ću ih malo pokrast. Ne mislim ti pokradu nego sebi. To je. Znači uzet ću sad ovo. Fuck. Posadit ću sve iz početka. Naravno, neću da im kvarim. Što imaju? Doću opet kasnije ovdje u selu. Sagradit ću kuću su blizu sela. Biće kratke epizode onako do 10-12 minuta. Između 10 do 15 minuta. U smislu da imam više mjesta za kasnije snimanje. Da ne snimam samo sad nešto, pa onda kasnije da ne snimam, pa da brišem te stare videe. Pa ću ovako da snimam. Meni se ovako više sviđa kad ovako snimam po 12-13 minuta, ne kao onaj, ako ste možda nekad čuli za Serbian Games bijela. Snimam epizode po 20 minuta. Nije to problem. Mislim, ima on pravo. Imam i ovdje stoja kompjuter, ali nekako to ne sviđa kad snimam tako dugačke epizode. Što puno zauzimam, pa i dugo se uploadu video. Ako razumijete šta ću da vam kažem. Znači, uploade se video, pa čekam, pa ne čekam, pa mislim na YouTube, ali
manje više za to. Znači da krademo ovo. Aha, kako sam ja slaba. Ups. Sorry for party rockin'. Ako zna se možda pesmu. Vi meni dobro čujete, a kad pogledate video napišite u komentare da li mi šušti mikrofon. Zašto imam neki stari mikrofon, trebam da kupim novi uskoro i ne znam da li kod vas šušti. Probao sam je prije video na prošlom kanalu, ali taj burazer iz Hrvatske, mislim, nije on iz Hrvatske, zapravo on je tu iz Srbije, stariji je godinu dana od mene, ali ja sam prije njega počeo da snimam, gledao sam mnoge gamere kako snimaju, kao što je na primjer Bane Days i tako ti. Gameri onako, većinom youtuberi veliki onako, što već snimaju dosta, 2-3 godine. Oni iskusni, kako da to nazovem. No, sam to smiješno rekao, iskusni. Dobro, nema veze. Znači, jedini problem je to što se meni taj brat podsmeva. Kao ja ću biti bolji gamer od tebe, kao vamo tamo. I molit ću vas, ako možete, ko ima Facebook, da lajku moju Facebook stranicu. Stavit ću vam u deskripciju, znači, molim vas, lajkujte. Ne ono zbog svađe između mene i brata, nego ako želim i radi sebe da imam te lajkove, želim kad prolazi, mislim ne, dobro.